Ya nak. Jingiarap ini nama di beduk, kang beduk. Kami ambil skin nama dia, kami ambil air. Pisa, Pak. Serut. Lenyap nong ai ka tadi. Lenyap ni Pak nong mas. Hidup. Nem jaya yang nak menang menjadi langsung. Lenyap. Mim sai. Gayuan. Hei. Lenyap. Lenyap. Sini kau melayuk sini. Yan kata kena usah. Macam lah, lenyap. Asam. Lenyap. Buat dia yang beres. Yang Ya nak. This is an important announcement. The government requests the citizens of the state to maintain social distancing of minimum 1 meter between one another to prevent the spread of COVID-19. There is enough stock of essential commodities and people need not panic. The identified shops are opened today, the 28th of March 2020, up to 5 p.m. Kami belum benar dan kam dan yada yang jumlah yang COVID-19 mereka dapat dapat